사랑과 은혜의 하나님, 저희와 생활을 함께 하심을 감사합니다. хайр ба нэгүслийн бурхан аав минь та өдрөөр бидэнтэй хамт байдалд баярлалаа. 저에게 필요한 가르침을 주시고 저희 미래를 준비하심을 감사합니다. Та бидэнд хэрэгтэй үгсийг өгч бидний ирээдүйг бас бэлдэж өгдөгт баярлалаа. 저희가 배우는 말씀은 영원한 미래를 준비하는 말씀이오니 소중히 여겨서 받게 하여 주시옵소서. Бидний судалж суралцаж байгаа таны үгсэл бол бидний ирээдүйн төлөөх үгс учраас бид нэр жос эрхэмлэн нандинаж суралцахад туслаарай. 저에게 필요한 진리의 지식과 지혜 하나님께서 설명하여 주시고 깨닫게 하여 주시옵소서. Бидэнд хэрэгтэй мэдлэг болон мэрэг ухааныг та тайлбарлаж ойлгуулж ухааруулж зааж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도합니다. 예수스의 хэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 지금 4장에 오늘은 4장에 네 번째 죄송합니다. 예. 무슨 책이에요? 열왕기상 4장 5절부터인데요. За, 1-р хаад намын 4-ийн 5-р ишлээс эхлээд 여기는 явна. 두 번째 큰 제목에서 네 번째 작은 제목입니다. 두 번째 큰 제목에 네 번째 작은 제목. За, хуваалцуудыг та нарт хэлээд өгчихсөн баг тийм ээ. Тэгээд 두 번째 큰 제목에 네 번째. 예, 2-4죠. хоёр дахь том сэдвийн дотроо дөрөв дэх жижиг дэд сэдв юм байна. 이 큰 제목은 솔로몬의 신하들이 어떤 사람들인가를 지금 기록한 부분이고요. том сэдв нь болохоор Соломоны зөвшмлүүд нь ямар хүмүүс байсан бэ? 네 번째는 관리장과 대신 이제 읽어야 되겠습니다. 먼저 읽어야 이게 좀 글자가 좀 이게 어려운 글자이기 때문에 5절 읽어주시기 바랍니다. 3장 5절 먼저 읽어주세요. 3장요? 4장 아니고? 제가 4장이라고 했습니까? 왜 4장이라는 말이 나왔을까요? 처음에 3장. 예. 3장요? 예, 열왕기상 지금 3장 5절 할 차례입니다. 3장 5절. За, пастор андуураад хэлсэн юм шиг 4-р бүлэг гээд 1-р хаад 3-ийн 5-р. 잠깐만요. 이게 제가 이렇게 왔다 갔다 하죠. 제가 좀 пастор өөрөө 4장 5절 맞습니다. 4장. 4장 맞죠? 네, 4장 5절. 4-р бүлэг гинэ. Эргээд 4-р бүлэг боллоо. 읽어주십시오. 5절 말씀요? 예, 5절 한 절만 읽어주세요. За, 5-р ишлэгийг уншия. Натаны хүү Азария түшимтийн ахлагч, Натаны хүү хааны найз Забуд тахилч. 아멘. 나단의 아들 그 두 명이 또 신하가 됐는데요. 나단의 хоёр хүү нь түшмэл болсон байна. 나단은 하나님의 뜻을 정확히 분별하고 하나님의 말씀대로 그 솔로몬을 왕이 되게 한 그런 선지자이죠. Натан бол иш үзүүлэгч байсан. Тэгээд Бурхны хүсэл тааллыг бол маш сайн ялгаж салгадаг. Тэгээд бас Соломоныг хаан болоход нэлийн үүрэг гүйцэтгэсэн. 그 아들들이 아버지의 신앙을 본받았기 때문에 그 신앙에 따라서 중요한 자리에 그렇게 있게 한 겁니다. Хүүхэд нь ч гэсэн аавынхаа дээр сайн зөв итгэлийг өглөж авсан. Итгэл нэмшлийн хувьд бол маш сайн хүмүүс хүүхэдээс учраас ийм төшмлийн
албан тушаал томилогдсон байна. 이게 아사리아는 어, 관리장이라고 지금 되어 있는데 관리장이란 말을 저기 또 어떻게 또 다르게 또, 뜻이 있는지 모르겠지만 하여튼 예, 아사리아는 관리장이고요. За тэгээд нэг хүн болохоор Натаны нэг хүн болохоор Азария тэгээд тэр нь болохоор түшмлийн ахлагч болсон. 예, 이 직분은 서는 것을 위한 세우는 것을 위해 이런 의미가 있습니다. Түшмлийн ахлагч гэдэг үгийн одоо өөрийнх нь одоо хэлний утга нь болохоор зогсохын тулд гэсэн утгатай. 그러니까 다시 말하면 관리들을 임명하는 그 일을 하는 그런 자리이죠. За тэгээд түшмлийн ахлагч гэхээр тэр одоо бүх түшмлүүдийг хариуцдаг, тэдийг томилдог тийм албан тушаалаа. 여러 위치에서 일을 감당하는 그런 관리들을 왕이 다 임명할 수는 없는 겁니다. Түшмлүүд гэхээр мэдээж олон хүмүүс байгаа. Тэгээд тус бүрдээ одоо өөрийн үүрэгтэй роолтой тэгээд одоо олон юм салбаруудад үйлчлэх тийм одоо түшмлүүдийг тэр болгон хаан мэдээд нэг бүрчлэн томилоод байх боломжгүй. 그래서 왕의 입장에서 왕의 안목, 왕의 마음을 가지고 여러 관리를 세우는 일을 왕 대신에 한 겁니다. Тэгэхээр энэ Азария бол түшмлийн ахлагч гэхээр одоо хаан тэр болгон одоо тэр салбар болгоны түшмлийг ингээд томилох боломжгүй учраас хааны өмнөөс яг хааны тэр зүрх сэтгэл, хааны тэр хараа зорилгын дагуу түшмлүүдийг томилж байдаг тийм хүн гэсэн үг. 네, 신하들은 반드시 왕과 마음과 뜻이 같아야 신하가 될 수 있는 겁니다. Түшмлүүд гэхээр мэдээж тэр хаантайгаа яг адилхан зүрх сэтгэлтэй, бодол санаатай байж гэмээр тэр хааны түшмэл болж чадна. 네, 그렇게 해야 왕의 뜻대로 움직이지는 신하가 될 수 있는 거죠. Тэгжээч л яг хааны хүснийг болон төлөвлөснийг, зорьсныг нь хийж биелүүлдэг тийм одоо үнэнч түшмлүүд болох юм аа. 그것과 같이 왕도 하나님과 마음과 뜻이 하나가 되지 않으면 하나님이 왕으로 세우지 않으시는 거예요. Үүнтэй адилхан хаан хүнч гэсэн тэрэ бурхантай одоо санаа бодол зүрх сэтгэл нэг байхгүй л бол одоо тийм биш, бурхнаас огтөр бодол санаатай хүсэл зорилготой хүнийг бол бурхан хаан болгож томилхгүй. 예, 하나님의 뜻대로 움직여지는 자라야 나라를 바로 통치할 수 있기 때문입니다. Яа тэгэл бурхны яг тэр хүслийн дагуу ажилтдаг, бурхны хүслийн дагуу хөдөлдөг байж ижил яг бурхны хүслийн дагуу тэр улс орныг захирч удирдах учраас 모든 신하에게 주어진 공통적인 자격, 모든 신하에게 필요한 그 자격이 바로 이 부분입니다. тэр бүхий л түшмлүүдийн хувьд бол хамгийн гол шаарддаг нөхцөл нь энэ байгаа юм аа. 그리고 여기 또 대신이라는 말이 또 다른 아들 사봇은 대신이라고 그렇게 돼 있죠. 아니요, 여기는 제사장으로 되어 있어요. 제사장으로 돼 있죠. 예, 코헨이란 네. 말로 돼 있는데 그렇게 제사장으로 말하는 게 낫겠네요. 예. 또 한 직분은 제사장인데요. За бас нэг хүн болохоор Натаны бас нэг хүн Забуд гэдэг. Тэгээ Забуд гэдэг хүн болохоор тахилч болсон гэж байна. 이 말은 저기 일반적인 나단이나 이런 나단이 아니고
말이 오늘따라 헛나오네. 사독과 같은 제사장, 그런 의미를 말하는 게 아닙니다. Энэ забуудын ингээд томилогдсон энэ дахилч гэдэг албан тушаал нь болохоор нөгөө задокч гэдэг юм уу тий тэд нар шиг тий одоо дахилчийг хэлж байгаа юм биш арай өөр. 이미 사독의 아들이 제사장이라고 말씀을 여기 기록했고, 또 그를 돕는 역할을 또 아버지 사독이 했다고 앞에 이제 설명을 했습니다. Түрүүжийн хичээл дээр болохоор дахилч задокийн хүү Азария дахилч болсон гэд хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр задок болон түүний хүү Азар ингээ үз дамжсан дахилч нар болсон байгаа. Дахилчийн яг бидний мэдих тэр дахилчийн үүргийг бол энэ задок болон түүний хүүгүүд хүлээж авсан. 그럼 여기 사붓이 맡은 그 제사장이라는 것은 백성들을 가르치면서 백성들을 통치하는 그런 위치에 있었다는 의미가 있습니다. Харин 5 дугаар ишлэл дээр байгаа Натаны хүү Забуд тахилч байсан гэдэг нь болохоор нөгөө тахил өргөдөг ард түмний өмнөөс тэгж тахил шатаал тахил болон бас тахилууд өргөдөг тэр тахилч нар биш харин яг тахилчийн байр суурьтай боловч голдуу бард түмэнд заах сургах тийм одоо үүрэг тий мөн зааж сургах амтар бас захирах тийм албан тушаал гэсэн үг. 여기 특별히 왕의 친구라고 또 이렇게 그 설명이 붙어 있죠. Бас энэ Забуудын хувьд бол хааны найз гэсэн тодорхойлолт бас хамт явж байна. 이 말은 왕이 준 그 권한을 가지고 왕이 필요로 하는 장소에 가서 왕의 권한을 대신 행사하는 그 왕의 권한을 집행하는 그런 위치에 있었다는 것을 알 수가 있는 겁니다. За тэгээ хааны найз гэхээр илүү хаантай ойр шадар туслах нь гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ хааны одоо хаан түнд тусгаалan зарлиг буулгаж болгох юм бол тэр зарлагын дагуу яг хэрэгтэй газар нь очиж тэр зарлагыг нь бивчлэн хааны нэрийн өмнөөс гүйцэтгэдэг тийм эрх мэдэлтэй гэсэн үг ээ. 왕의 친구라는 의미는 왕과 늘 가까이 있으면서 늘 많은 대화를 나누고 마음과 뜻이 왕과 가장 가까이 있었다는 가깝게 있었다는 가까운 왕의 뜻과 마음과 가장 가까운 마음을 갖고 있었다는 의미가 있는 거죠. Хааны найз гэхээр хаантай хамгийн ойр байдаг, ойроос харилцдаг. Тэгээд хааны дээр зүрх сэтгэл, бодол санаа ны хувьд хаантай яг одоо нийцдэг. Хаантай адилхан бодолтой, адилхан зүрх сэтгэлтэй тийм дотных нь хүн гэсэн үг. 왕과 가까운 것만큼 어느 위치에 가서 어떤 일을 맡든 그만큼 많은 권한을 행사할 수 있었던 겁니다. Хаантай ойр байхын хэрээр хааны одоо бодол санаа илүү хамгийн сайн мэдж байгаа учраас хаанч ямар ч төвшөнд очоод хааны бол өмнөөс тэр эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх эрхтэй байсан гэсэн үг. 다윗에게도 이런 벗이 있었는데요. Давидэд ч гэсэн ийм анд нөхөр байсан. 후세라는 이름을 갖고 있는 사람이 바로 그런 인물이었습니다. 후세? 예. 한번 읽어볼게요. 사무엘하 15장 31절 한번 보겠습니다. 사무엘하 15장 31절. 2 Самуэль 15-ийн 31-ийг уншъя. Самуэл하 15장 31절. 예. 32절. 32절부터 34절까지 좀
예, 어느 분이 읽어주십시오. 32절부터 34절까지. За 32-оос 2-р Самуэль 15-ын 32-оос 34 хүртэл нэг нь уншаад өгөөрэй. А 10 хэд гэсэн бэ? Сайн тасалтаа сонсогдох. 2-р Самуэль 15-ын 32-оос 34. Давидын туршуул Хушай гээд зэдэг мөн үү? Мөн 2-р Самуэль 15-ын 32-оос 34. 34. За би уншиж. Бурханд мөргөл үлдэх оргил дээр Давидыг ирэх үед харахтун гадуур хувцаа урж толгой дээрээ тоос шороо цацсан ар хэхэн Хушай Давидтай уулзав. Давид түүнд "Хэрэв чи надтай хамт явбал чи надад тэр болно. Харин чи хот руу буцаж Абсаломд хаантан минь урд нь эцгийн тань зарц байсны адил одоо би таны зарц болъё гэж хэлбэл Ахитофелийн зөвлөгөөг миний төлөө бүтлгүй болгож чаднаа." 아멘. 아멘. 여기 후세라는 친구를 다윗이 같이 있게 하지 않고 압살롬에게 보내서 그 모략을 패하게 하는 그런 임무를 부여했습니다. Давид өөрийн одоо найз занд нөхөр Хушай гэдэг хүнийг одоо өөртөө хамт дагаад явах тэр хотоос зүхтаах үед нь хамт зүхтаах гэхт нь буцаагаад Абсалом руу явуулаад тэгээд чи Абсаломд очиж одоо Абсаломын итгэлийг олоод тэгээд түүний одоо тэр хувилдаан тэр болгоныг нь одоо надад мэдүүлжээ гэдээ өөрөө туршил болгож буцааж явуулсан байна. 그러니까 이 후세를 보낸 것은 어떤 상황에 있든지 다윗의 입장에서 문제를 판단할 것이기 때문에 후세를 믿고 보냈던 겁니다. Ингэж Хушайг буцааж явуулсан нь бол ямар ч нөхцөл байдалд Хушай өөрийнх нь зүрх сэтгэлийг сайн мэдэх учраас яг тэр Давидын хүслийн дагуу тэр бодол санаа зүрх сэтгэлийн дагуу дүгнэлт хийж чадна гэж итгэсэн учраас тиймхүү буцаасан байна. 그래서 성공하면 다윗에게 굉장히 다윗에게 성공하면 다윗에게 위험할 수 있었던 그런 그 작전을 다 실패로 만드는데 공을 세운 거죠. 후세가. За тэгээд Хушай хэрвээ одоо энэ туршуулгын ажил амжилттай болох юм бол Давидын эсрэг тэр хувилдааныг зогсоож Давидэд нөхцөл байдлыг илүү тустайгаар эргүүлж чадах хүн учраас 그래서 왕이 준 권한을 가지고 필요한 그 장소에 가서 그 권한을 행사했기 때문에 굉장히 높은 그런 통치자의 관직이었습니다. тэгээд хааны яг тэр хүсэл тааллын дагуу яг хэрэгтэй газар нь байж тэндээ одоо яг хааны тэр хүсэл тааллын дагуу тэр эрх мэдлийг хэрэгжүүлж чаддаг тийм одоо чадварлаг хүмүүс ийм хүмүүс байсан учраас одоо ийм өндөр албан тушаалд итгэмжит хүмүүсийг танилдаг гэжээ. 그리고 작은 다섯 번째요. За цааш нь жижиг дөрөвдүгээр сэдв нь тавдугаар сэдв. 이 구절은 먼저 읽어보고 설명을 하겠습니다. 그 6절 한 절 읽어주십시오. 4장 6절. Өнөөдөр 4-6 уншия. Ахишар нордны даамал бөгөөд Абдагийн хүү Адонирам нь албадлагын ажлыг хариуцдаг байлаа. 아멘. 한 사람은 궁에 왕의 집인 궁을
관리하는 감독이고요. Нэг хүн нь болохоор хааны тэр гэр буюу ордныг хариуцаж ажилладаг даамал байсан. 또 한 사람은 그러니까 그 궁을 관리하는 감독을 그냥 궁 관리 감독이라고 이렇게 돼 있습니까? 그 단어가 몽골 제 성경이요? 네, 아, 네. 궁 관리 감독이 그러니까 그 제목이 궁 관리 감독과 노동 감독 이렇게 그 필기하시기 바랍니다. 궁 관리 감독과 노동 감독 이렇게 해요. 아니, 첫 번째가 공 감독이고, 두 네, 번째는, 노동, 관리자, 예, 노동, 관리자라고 해도 되고 감독이라 해도 되니까 예, 그냥 음, 감독으로 이렇게 해서 필기를 그렇게 정리해 놓으시면 됩니다. За тэгээд энэ хоёр хүн бол хоёулаа л адилхан одоо даамал гэсэн үг. Нэг нь болохоор ордныг хариуцдаг, хааны ордныг хариуцдаг даамал, нөгөөх нь болохоор албадлагын ажлыг хариуцдаг даамал. 궁을 관리하는 일은 굉장히 왕이 그 신임하는 믿는 사람만이 할 수 있는 일입니다. Ордны даамал гэхээр хааны итгэлийг маш их олсон хүн байж таарна. 왕의 생활을 편안하게 해주고 왕의 가족들을 위한 일이기 때문에 굉장히 중요한 일이죠. Яг гэвэл энэ ордны даамал гэдэг бол тэр ордонд байгаа хаан болон хааны гэр бүлийнхний тав тухтай амьдрал амар тайван байдлыг хариуцдаг хүмүүс учраас маш чухал албан тушаал. 네, 그래서 요셉 이 예를 들면 누가 이런 일을 했냐면은 요셉이 이런 일을 한 예라고 볼 수 있죠. Ийм одоо даамлын хамгийн бат жишээ гэх юм бол Йосефийг бид нар хэлж болно. 비록 왕의 집은 아니지만 왕이 신하의 집을 모두 관리하는 그런 일을 요셉이 맡았습니다. Йосефийн хувьд хэдийгээр одоо хааны ордны даамал биш байсан ч гэсэн тэр хааны төшмөл буюу одоо Патифарын гэрийн даамал байсан. Тэр Патифарын одоо бүх гэрийг нь хариуцдаг байсан. 창세기 39장 4절 한번 읽어주시기 바랍니다. Эхлэл намын 39-ийн 4-ийг нэг нь уншаад өгөөрэй. Өвчээсийн дөрөв. Йосеф эзнийхээ нүдэнд таарлыг олж түүнд үйлчилсэнд тэрээр Йосефийг гэрийнхээ даамал болгон эзэмшиж байсан бүхнээ түүний гарт өгчээ. 아멘. 아멘. 요셉이 신뢰감을 주었기 때문에 이 시대 장관이 요셉에게 모든 가정의 일을 다 맡겼습니다. Йосеф эзнийхээ нүдэнд тааллыг олс өөрөөр хэлбэл эзнийхээ итгэлийг олсон учраас тэр хааны хамгаалагчдын захирагч нь түүнд өөрийнхөө гэрийг бүхэлдэн татгсан байна. 또 노동을 관리하는 그 감독은 이것도 역시 중요한 일입니다. Эргээд 1-р ха 4-ийн 5 дээр очих юм 6 дээр очие. За албадлагын ажлыг хариуцдаг даамал гэж энэ ч гэсэн маш чухал албан тушаал. 나라를 위해서 필요한 일들을 할 때 일꾼들을 불러서 그 일을 시키는 일을 하는 거죠. Улс орны төлөө одоо ямар нэгэн яаралтай ажил гарахад тэр ажилд одоо хүмүүсийг дайчилдаг тийм цуглуулж дайчилдаг тийм одоо ажил гэсэн үг. 때로는 외국인을 이렇게 시켜서 일을 할 때도 있고요. Заримдаа бас одоо гадаад одоо гадны улс орноос хүмүүсийг бас дайчлах тохиолдол байсан. 외국이라는 것은 외국인이라는 말은 거기 가나안 족속 사람이나 아니면 그 가까이 있는 나라의 가까운 나라에서 온 일꾼들을 말하는 겁니다. Гадны хүмүүс гэхээр одоо Канаан
үндэстнүүдээс юм уу эсвэл л одоо хөрс зэрэгэлдээ улс орноос нь ирсэн юм одоо ажилчид ажил хөдөлмөр эрхлэхээр ирсэн тийм хүмүүсийг дайчилдаг байсан гэсэн үг. 그들을 잘 관리하기 위해서는 사람을 통솔하는 그런 능력이 필요합니다. Тэгэхээр энэ албадлагын ажлыг хариуцна гэдэг бол тэр дайчилсан тэр ажил дайчилсан хүмүүсийг одоо сайн захирч чадах хүмүүсийг удирдах тийм чадвартай байх хэрэгтэй. 특별히 어려운 일을 시킬 때는 불만이 많을 수 있기 때문에 그런 불만을 가라앉히고 일을 시켜야 되기 때문에 특별한 지혜와 재주가 있어야 된다는 거죠. Ялангуяа одоо албадлагын ажил гэж байгаа учраас одоо хүмүүсийг хүчээр дайчлана гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд хүнд хүчээр одоо ажил байх тусам тэр олон хүмүүсээс мэдээж одоо гомдол санал гарна. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн одоо тэр гомдол саналыг ч гэсэн сайн сонсож одоо аль болох зөв эергээр шийдэх чадвартай бас байх хэрэгтэй. 근데 이 아도니람이 이런 능력이 있었기 때문에 성전 건축이나 왕궁 건축을 다 훌륭하게 할 수 있었습니다. Тэгэхээр энд гарч байгаа Адонирам гэдэг энэ хүн болоод яг тийм чадвартай хүн байсан учраас өргөөг барих ажилд хүмүүсийг дайчлан ажилуулж маш амжилттайгаар барьж дуусгаж чадсан байгаа. 이 여러 신하 가운데 유독이 아도니람 한 사람만 여러 대에 걸쳐서 그 일을 맡았어요. Энд одоо гарч байгаа олон төвшмлүүдийн дундаас ганцхан энэ Адонирам гэдэг хүн л одоо хэд хэдэн үе дамжин одоо удаан хугацааны турш энэ ажлыг хариуцаж хийсэн байгаа. 다윗 때부터 시작해서 다윗의 손자 로보암 때까지 그 감독관이 됐습니다. Энэ Адонирам анх энэ одоо ажлыг хариуцаж хийхдээ Давидын үеэс эхэлсэн ба. Давидын үеэс тэгээд Соломон тэгээд Давидын ач болох Рехобам хааны үе хүртэл энэ ажлыг хариуцаж хийжээ. 오래 그 일을 맡기는 했지만 안타깝게도 마지막은 좀 비참하게 이렇게 돌에 맞아 죽는 걸로 인생이 끝나는 것은 좀 안타까운 일입니다. За тэгээд маш удаан хугацаанд энэ ажлыг хариуцаж хийж байсан боловч түүний одоо төгсгөл нь бол маш эмээлтэйгээр одоо чулуугаар шийдүүлж 나라가 네, 말씀하세요. 열왕기상 12장 18절에 있는 내용인데요. 나라가 분열됐기 때문에 일어난 그런 잘못된 일이죠. Энэ бол түүний амьдралын хувьд бол маш эмээгнэлтэй төгсгөл байсан. Энэ юунаас болсон бэ гэхээр улс орон хуваагдсанаас, задарснаас болоод түүний задрах явцад эмээгнэлтэй хувь заяа түн тохиолдсон. 그래서 지금 우리가 지금까지 보신 그런 여러 직분들은 다윗 때부터 있었던 그런 신하와 그런 그 신하의 자리와 직분들입니다. Энэ тухай 1-р 18 дахь бүлэг дээр гарч байгаа. Тэгээд энэ хүртэл гарч байгаа энэ Соломоны үеийн энэ төшмлүүд болохоор бүр Давидын үеэс энэ төшмлийн албанд томилогдоод тэгээд түүний хүү одоо Соломоны үед ч гэсэн улиран одоо тэр албаа хаасан төшмлийн албан тушаал дээр ажиллаж байсан хүмүүсийн 그래서 이게 참고 표시를 해놓으시고 다윗의 대신들 이렇게 적으시기 바랍니다. Тийм болохоор одоо энэ 6-р ишлэлийн төгсгөлд болохоор та бүхэн одоо тусад нь юм тэмдэглэл хийгээд Давидын төшмлүүд гээд тайлбар бичгээд болно. 사무엘하 8장 15절부터 18절 적으시고요. 그 다윗의 신하들 기록된 구절입니다. 자, тэгээд энэ Давидын одоо төшмлүүд гэсэн энэ
тайлбартайгаа хамт одоо ишлүүд бичих юм байна. Тэгээд Самуэль 하 8장 예, 8장 15절부터 18절. 2дугаар Самуэль 8-ийн 15-аас 18. 2дугаар Самуэль 8дугаар бүлгийн 15-аас 18. 자, 나중에 이렇게 한번 비교해 보시면서 보시면 많은 참고가 될 겁니다. За тэгээд энэ 2дугаар Самуэль 8дугаар бүлэг дээр гарч байгаа нэр солон одоо энд дурддагсан нэрсийг та бүхэн харьцуулаад үзэх юм бол бас их ач тустай байх болно. 그 인명이나 지명이 기록되는 부분들은 좀 그 설명하기가 어려워서 빨리빨리 지나가겠습니다. За тэгээд энэ одоо хүмүүсийн нэр болон одоо томилгооны тухай хэсгүүд болохоор тайлбарлахад нэлээд ингээ цаг авдаг. Бас ойлгоход зарим үед ингээ хэцүү байдаг. Тэгээд ийм хэсгүүдийг болохоор хурдан аль болох хурдан тайлбарлаад цаашаа явъя. 사람에 대한 연구는 그 행적, 그 했던 일을 가지고 그 사람을 우리가 이렇게 연구할 수 있는 것이고요. Тэр тухайн хүмүүсийн тухай одоо хүн судлалыг бол бид нар тухайн хүний одоо хийсэн үйл хэрэг бүтээсэн гавьяач гэдэг юм эсвэл алдаа оноог нь хамт ингээд судлаад тэгээд хүмүүс судлаа тус нь хийж болно. 또 이 땅의 이름, 지명의 같은 경우는 그 땅에서 있었던 일을 가지고 그 땅에 대해서 연구를 할 수 있죠. За газар нутгийн нэр бас газар нутгийн нэрийн хувьд бол одоо тухайн газар нутаг дээр болж исэн үйл явдлыг нь судлаад үзэх юм бол тухайн газар нутгийн судалгаа болгоно. 근데 그것만큼 그 이상 중요한 것은 바로 그 이름에 담겨 있는 히브리 그 원어의 본뜻이 뭔지를 아는 것이 굉장히 중요합니다. За тэгэхээр газар усны нэрч бай, хүмүүсийн нэрч бай энэ нэрээс дутхааргүй чухал ач холбогдолтой байдаг зүйл нь бол тухайн нэрэнд агуулгадж байгаа еврей хэлний утгыг нь судалж мэдэх явдал бол маш чухал байдаг. 근데 그 원어에 대한 설명은 그 필요한 여러 가지 책들이 있어야 되기 때문에 그렇게 하지 못하고 간단한 설명으로 그냥 넘어가겠습니다. За тэгэхээр энэ эдгээр нэрсүүдийн одоо тэр утгын хувьд бол маш олон одоо тэр нөгөө тайлбарт хол бичгүүдийг ашиглах хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр тийм болохоор зөвхөн бидний хувьд бол зөвхөн товчхон дуртаад явахд болно. 세 번째 큰 제목, 12관장이고요. За 3 дахь том сэдэв маань болохоор 12 төшмөл. 좀 말을 좀 12관장을 임명 이렇게까지 적으시고 그러는데 12관장을 임명 12 төшмөлийг томилсон нь гэж бичээрэй гинэ. 구절은 우선 그 7절 한 절만 12관장을 임명은 7절 한 절이고요. 7절 한 절만 읽어주시기 바랍니다. Энэ болохоор 7 дугаар эшлээс ганцаараа дангаараа юм байна. За энэ 7 дугаар эшлэгийг уншъя. Соломон хамаг Израилийг захирах 12 төшмөлийг томилжээ. Тэд хааны болон түүний гэрийнхний хэрэгцээг ханган нийлүүлдэг ба тус бүр жилийн нэг сард бараагаар хангадаг байлаа. 아멘. 12명의 그 임명된 사람들이 이 어떤 일을 하는 사람들일까요? За энэ 12 төшмөл томилогдсон гэж энэ хүмүүс юу хийдэг хүмүүс юм болоо? 본문과 같이 왕실을 위해서 필요한 물건을 거둬들이는 일을 하는 그런 관리들입니다. За энэ дээр гарч байгаа шийдсэн хаан болон түүний гэрийнхний хэрэгцээг ханган нийлүүлдэг ажлыг хийдэг гэжээ. 그 지파별로 각 지파에서 거둬들이는 물건을 이렇게 그 모으는 일을 지파별로 한 사람씩 임명을 한 거죠. Тэгэхээр авг 12 авгтай тэр 12 тус бүрээс
тэр одоо хааны тэр хэрэгцээний зүйлсийг нийлүүлдэг гэсэн тэрийг нь одоо хурааж цуглуулах ажлыг хийдэг. Тэгээд овог болгоноос нэг хүнийг томилсон байгаа. 왕의 집을 위해서 필요한 것을 모으는 일을 한 겁니다. Хааны гэрийнхний хэрэгцээг манган нийлүүлэх тийм ажил. 왜 왕의 집에 그토록 많은 물건에 많은 양의 그 음식이 필요할까요? Тэгээ хаан болон түүний гэр бүлийнхэнд яагаад тийм их зүйл хэрэгцээтэй тийм одоо их хоол хүнс нийлүүлэх хэрэгтэй байсан болоо. 왕의 가족들 외에 신하들이 있었을 거고요. Тэгэхээр хааны гэр бүл гэхээр хааны гэрийнхэн гэхээр зөвхөн одоо хааны гэр бүлийнхэнд дэггүй бас төшөмлүүд нь байгаа. 또 왕궁을 관리하는 거기 일꾼들이 많았을 겁니다. Бас хааны ордныг хариуцаж ажилладаг ажилчид бас олон байсан байж таарна. 그러니까 왕의 거주하는 많은 사람들을 위해서 그만큼 많은 음식들이 필요했다는 거예요. Тэр хаан болон хааны гэр бүлийнхэн оршин тогтнохын тулд тэднэрийг одоо хариуцдаг, тэдэнд үйлчилдэг, хамгаалдаг гэх мэтчлэн ер холбоотой өшөө олон одоо хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг нь хүртэл одоо хэрэгцээг нь хангах ажлыг хамтдаа хийдэг байсан. Тэгэхээр мэдээж тэр олон хүний хэрэгцээ гэхээр маш их одоо хэрэгцээ байдаг байсан байна. 왕에게 필요한 모든 물건은 바로 백성들이 부담해야 합니다. Хаант хэрэгтэй бүхэл хэрэгцээг бол ард түмэн нийлүүлэх ёстой. 부담할 수밖에 없는 이유는 백성들이 스스로 자기들이 그것을 자원했기 때문이에요. Ихээс өөр аргагүй учир нь бол анхнаасаа ард түмэн өөрсдөө тэгхийг хүссэн. 하나님이 왕이시라면 하나님을 위해서 우리가 아무것도 드릴 게 없습니다. Хэрвээ одоо бурхныг л зөвхөн хаана болгоод өргөмжлөөд амьдрсан бол бурхны төлөө одоо бурхны хоол унд хэрэгцээ гэж бид нэр одоо ингэж ханган нийлүүлэх өргөж барих тийм шаардлага ерөөсөй байхгүй байх гэсэн. 근데 백성들이 하나님이 왕이신데도 사람을 왕으로 세워달라고 부탁을 했죠. Израилийн ард түмэн болохоор жинхэнэ хаан болох бурхан байсаар байтал тэрүүгээр сэтгэл хангалгүй бусад улс орнуудтай адилхан хүн хаантай болгож өгөө гэж шаардсаар байгаад дундаасаа хүн тамилж өөрсдөө хаан болгосон. 그러면 사람이 왕이 되면 너희가 부담할 것이 많이 생긴다라고 이미 하나님께서 그것을 경고하고 알려주셨습니다. Бурхан анхнаасаа тэдэнд сануулсан хэрвээ та нар одоо хүнийг хаанаа болгох юм бол тэр хааны төлөө одоо та нарын одоо бэлдэж нийлүүлж тэр хэрэгцээнийхэн төлөө өргөж барих тийм одоо шаардлага маш их гарч ирнэ гэж сануулсан. 사무엘상 8장 14절부터요. 1-р Самуэль 8-ын 14-өөс эхлээд 14절부터 17절까지 적으십시오. 17 хүртэл. 거기에 모든 밭에서 나는 여러 가지 곡식과 과일과 또 마실 것과 이런 것들을 왕에게 다 바쳐야 된다고 말씀했어요. Эндээс бол харах юм бол хаан та нарын хамгийн сайн тариан талбай усан үзмийн болон чидэн модны цэцэрлэгийг авч бараа болгогч нартаа өгнө. Та нарын үр тариа усан үзмийн 11 өөрийн төшөөд бараа болгогч нартаа өгнө. Хаан бас та нарын зарц шивгчэнгүүд хамгийн шилдэг залуус болон
элчигнүүдийг чинь авч тэдгээрийг өөрийнхөө ажил хэрэглэн тэр та нарын хонь сургуудаас 11 явж та нар өөрсдөө түүний зарцуулнаа. 읽으신 거죠? 네. 예, 잘하셨어요. 읽어달라고 얘기하려고 그랬는데, 예, 그 내용대로 백성들이 부담할 것이 많았는데, 그것을 자기들이 요구를 했습니다. Гэх мэтчлэн хэрвээ та нар одоо хүнийг хаан болгох юм бол та нараас гарах энэ одоо золиос зориулалтууд ийм байх болно. Тэгээ та нараас ийм зүйлийг шаардаж тэр хаан чинь авах болно гэж сануулсан. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн ард түмэн ингийг өөртөө хүссэн учраас одоо нөхцөл байдал ийм болсон байна. 솔로몬의 왕권이 커지고 또 영토가 커졌기 때문에 그만큼 궁궐에 많은 사람들이 있어야만 했던 겁니다. Соломоны хаанчлал өргөжин дэлж түүний эрх мэдэл нэмэгдэхийн хэрээр түүний ордонд бараа бологчдын тоонч гэсэн олширсан байгаа. Тэгээд тэр хэмжээгээрээ одоо хэрэгцээ нэмэгдэж ханган нийлүүлэх ажилч гэсэн нэмэгдсэн байгаа. 그래서 이걸 전담하는 관리들이 이렇게 12명이나 필요했던 겁니다. Тийм учраас одоо зөвхөн энэ хэрэгцээг нь ханган нийлүүлэх ажлыг хариуцах юм 12 төшөмлийг томилох шаардлагатай болсон байна. 12명은 각 지파별로 임명된 사람들인데요. Энэ 12 төшөмөл нь болохоор овог болгоноос томилогдсон хүмүүс байгаа. 12개의 지파 모든 지파에 다 임명된 것은 아닙니다. 네? 그러니까 이 관리가 12명이라고 해서 12개의 지파가 모두 그 부담을 한 건 아니에요. 근데 아까 12지파에서 그러니까 이제 거의 12지파인데 12지파가 모두 포함되지 않고 여기에서 제외된 지파가 몇 지파가 있습니다. 이 12명은 각 12지파에서 한 명씩 이렇게 그게 아니에요. 그게 아니에요. 지파별로 사람이 뽑은 게 아니고 12명이 임명한 가운데서 지파별로 한 명씩 그 지파를 맡았는데 여기 해당 안 되는 지파가 몇 지파가 있어요. 그걸 얘기해 주시고요. 자, 12 төшмөл гэсэн байна. Тэгээд энэ 12 төшмөл гэхээр одоо яг 12 овог болгоноос нэг гэж ойлгож болохгүй юм байна. Зарим ганц нэг овог юу яагаад оролцоогүй гинэ. 그럼 이걸 한번 다 읽어보면서 어느 지파에 해당되는 건지 한번 알아보겠습니다. За энэ ханган нийлүүлэх ажлаас одоо чөлөөлөгдсөн овог нь одоо ямар овгууд юм бэ гэдгийг унших явцдаа тайлбарлая гэж. 네 번째 큰 제목 12관장의 이름들. 네 번째예요? 예, 네 번째 큰 제목이고요. За дөрөвдүгээр сэдв нь болохоор 12 төшмөлийн нэр 8절부터 19절까지입니다. энэ 8-аас 19-р ишлэл. 8절부터 19절까지 좀 길지만 이렇게 천천히 한번 읽어 주시기 바랍니다. За энэ 8-аас 19-р ишлэгийг уншъя. Тэдгээрийн нэр нь Ефраим ууланд Бен-Хор, Маказ Шалбимийн Бет Шимес болон Илон Бет Хананд Бен Дикер, Аруботд Бен Хесед, Соко болон Хеферийн бүх нутаг түүнийг хийсэн. Доорын бүх өндөрлөгт Бен Абинадаб, Соломоны охин Тафат түүний эхнэр байлаа. Ханах Мегидо мөн Израилийн доод тал дахь Заритены хажуу дахь Бет Шианы бүх нутаг буюу Бет Шианаас Абел Мехола Йокмямд хүрсэн нутагт Ахилуудын хүү Баана,
Рамот Гилеадад Бен Гибер бөгөөд Гилеадад байх Манасегийн хүү Яирын нүүдлийн тусгад мөн Башаанд байх Зурус нутаг Аргоб буюу хүрл хөндлөлтөө хан хэрэн бүхий 60 том хот түүнийх байлаа. Маханаймыг Идогийн хүү Ахинадаб, Нафталид Ахимаас тэр бас Соломоны хүн Басиматтай гэрлэжээ. Ашер ба Биалотод Хушайн хүү Баана, Исахарт Парвагийн хүү Йехошафат, Биньяминд Елагийн хүү Шимей, Аморчдын хаан Сихон болон Башаны хаан Огийн нутаг болох Гилеадын нутагт өөрийн хүү Гибер байв. Юдагийн нутагт ганц захирагч байлаа. 아멘. 고맙습니다. 자, 그럼 이제, 이제 8절부터 볼 건데요. За 8 дугаар эшлэлээс эхлээд тайлбарлаж явъя. 첫 번째 작은 제목은 에브라임의 산지입니다. За одоо энэ чинь дөрөвдүгээр сэдв байгаа шүү дээ. Тэгээ дөрв дотроо одоо жижиг дид сэдвийн нэгдүгээрх нь болохоор Ефраимын уул. 8절이고요. За 8 дугаар эшлэл дангаараа 여기는 당연히 에브라임 지파, 그 에브라임의 산이라고 했으니까 에브라임 지파에 해당되겠죠. за энд болохоор Ефраим уул гэсэн байгаа болохоор мэдээж Ефраим овгийн газар нутаг гэж тарна. 그리고 에브라임 산지에 대한 그 성경 구절은 여호수아 19장 50절, Ефраим уулын талаарх одоо холбоотой ишлүүд нь гэхээр Йошуа 19장 50절, 19-ийн 50. Йошуа намын 19-ийн 50. 그리고 사사기 17장 1절과 2절. Шүүгчид намын Ташим Сасаги 17장 1절이요. 17-гийн 1, 그다음에 그러니까 1절과 2절. 1, 2 дугаар ишлэлсэн байна. 17-гийн 1, 2. 그리고 사사기 19장 16절. Мөн шүүгчид 19-ийн 16. 이런 구절들을 보시면 에브라임 산지에 대해서 이해를 할 수 있을 겁니다. За эдгээр ишлүүдийг унших юм бол Ефраим уул гэж одоо ямар нутаг юм бэ гэдэг тухай ойлгож байна. 두 번째 작은 제목, Хоёр дахь дид сэдв, хоёр дахь жижиг сэдв 9절인데 9-р ишлэл. 단지파와 블레셋 지방. Тан овг ба Филистийн нутаг. Дан овг ба Филистийн нутаг. 그래서 마가스라고 하는 지역은 셰펠라라고 하는 블레셋 지역입니다. Макас гэдэг газар нь болохоор Шипел 예, 세펠라라고 하는, 그러니까 이 블레셋 지방이라고만 발음이 좀 다를 수 있으니까 블레셋 지방이라고만 적으시면 돼요. 블레셋. 그러면 마카스는 히브리어고 예, 히브리어고 그 지역에 해당되는 그 블레셋 지방 이름이 그 세펠라라고 하는 이름이 있어요. 그러니까 그거 적으실 필요 없이 그냥 블레셋 지역이라고 적으시면 돼요. 마가스는 블레셋 지역. Макас гэдэг нь болохоор одоо Филистүүдийн нутаг гинэ. Тэгээд Филист хэлээрээ Шипел гэдэг юм байна л да. Тэгээд тэрийн заавал бичиг халбгүй ямар ч байсан Макас болохоор Филистийн нутаг. 그리고 사알빔은 단지파 지역이고요. Шальбимин гэдэг нь болохоор Дан овгийн нутаг. 그리고 베세메스도 역시 블레셋 지역이고요. Бетшемеш бас Филистих. 그다음에 엘론 벳 하나는 단 지역입니다. Дараа нь Елон бит ханан гэдэг нь болохоор Дан овгийн нутаг.
그다음에 세 번째 작은 제목, За 3 дахь жижиг сэдв. 4-ийн 3 гэсэн үг тий. 10절이고요. 10 дугаар эшлэл. 므낫세 지방과 블레셋 지방. За энэ долоор Манассечүүдийн нутаг болон Филистичүүдийн нутаг. 여기 아름못이라는 그 지역은 므낫세 지역이고요. Арбот гэдэг нь болохоор Манассе өвгийн нутаг. 그다음에 소고와 헤벨 이 두 지역은 다 블레셋 지역입니다. Соко болон Хефер гэдэг нь болохоор Филистийн нутаг. 그다음에 네 번째 그 작은 제목, За 4 дахь 4-ийн 4 дахь жижиг сэдв нь 그 11절이고요. 11 дэх эшлэл. 여기는 이 돌이라는 이 지방이 블레셋 지방입니다. За доор гэж байна тийм ээ. Доор нь болохоор Филистийн нутаг. 지금 제가 뭐라 했습니다. 그 므낫세 지방이라고 돌이라는 지방은 므낫세 지방입니다. За багш андуурчлаа. Бас Филист биш Манассегийн нутаг гэж байна. Манассе өвгийн нутаг. 그다음에 다섯 번째 작은 제목, За 4-ийн 5 이건 12절이고요. 12 дугаар эшлэл. 여기에 다낙이라는 지방은 므낫세 지역입니다. Таанах гэдэг газар болохоор Манассе өвгийнх. 또 무기스와 베스한 지역 다 므낫세 지역입니다. Мегидо болон Битшан гэсэн Манассегийнх. Манассе라고 하셨어요? 예, 다 므낫세입니다. 무기또 베스한, 예, 무기또 베스한 다. бүгдээрээ Манассе өвгийнх юм байна. Таанах, Мегидо, Битшан гэдэг бүгдээрээ Манассе өвгийнх. 그러면 성경 한 구절을 한번 볼 건데요. 사사기 1장 27절 누가 읽어주십시오. Шүүгчид номын 1-ийн 1장 27절. 27-ыг нэг уншиж өгөөрэй. Шүүгчид 1-ийн 27. Харин Манассе Бетшен болон түүний харьяа гацаа тосгод Таанах болон түүний харьяа гацаа Доорын оршин суугчид болон түүний харьяа гацаа Ибляамын оршин суугчид болон түүний харьяа гацаа Мегидогийн оршин суугчдыг болон түүний харьяа гацаануудын хүмүүсийг хөөн зайлуулаагүй тул Канаанчууд тэр нутагт үлдэж чаддав гэж. 아멘. 예, 그래서 므낫세 지파에 해당되는 지역들은 이 구절이 다 설명해주고 있습니다. Манассе өвгийн газар нутагт хариалагдчихсан гацаа тосгодыг энэ эшлэлээр тайлбарсан байна. 또 여섯 번째 작은 제목 13절입니다. 6 дахь жижиг сэдв нь болохоор 4-ийн 6 болж байна үү те. 13 дахь эшлэл. 이 13절 역시 므낫세 지역입니다. Энэ 13 дахь эшлэлээр гарч байгаа газар нутаг гэсэн бас Манассегийн. 여기 본문에 13절 한번 누가 13절 선생님이 읽어주세요. 13 дахь эшлэгийг уншия. Рамот Гилеадд Бен Гибер бөгөөд Гилеадд байх Манассегийн хүү Яирийн нүүдлийн тосгод мөн Башанд байх Зурс нутаг,
Аргоб буюу хүрэл хөндлөлтэй хан хэрэм бүхий 60 том хот түүнийх байлаа. 아멘. 13절이 문하세 지역이라는 거 확인했고요. 그 다음에 14절 그러니까 7번째 작은 제목 За тэгэхээр 13 дээр гарч байгаа энэ газар нутаг Манасэ гэх юм байна. За дараа нь 4-ийн 7 болж байна уу? Би бүр тоогоо алдчихсан. 7 гэж ах шиг байна тийм ээ. Жижиг 7 нь болохоор 14 дээр ишлэл. 여기 14절도 역시 문하세의 동쪽 지역을 말씀하는 겁니다. 14 дээр ишлэл дээр гарч байгаа газар нутаг ч гэсэн Манасегийн одоо зүүн талын газар нутгийг зүүн зүгийн газар нутгийг хэлж байна. 마하나임이 그렇다는 거죠. Мөн Маханаим гэдэг газар бол Манасэ овгийн зүүн нутаг юм байна. 예, 그 다음에 15절부터 그 18절까지는 지파 이름이 그대로 기록되어 있습니다. За дараа нь 15-аас 18 дугаар ишлэлээр хүртэл болохоор аль овгийнх вэ гэдэг нь бол тодорхой бичигдсэн байгаа. 그래서 8번째 작은 제목은 납달리. За тэгэхээр 8 дахь жижиг сэдв 4-8 нь болохоор 15 дугаар ишлэл Нафтали 15절이고요. 15 дугаар ишлэл. 9번째는 아셀 9-р нь Ашер 16절. 16 дугаар ишлэл. 그다음에 10번째는 이사갈이고요. 10-р нь Исахар 17절. 17 дугаар ишлэл. 그다음에 11번째는 베냐민 지파고요. 11-р нь Биньямин 그다음에 18절. 18 дугаар ишлэл. 12번째는 동쪽 길르앗 지역입니다. 12 дахь нь болохоор Гилядийн нутаг. Гилядийн зүүн нутаг. 길르앗 지역 역시 므낫세입니다. Гилядийн нутаг ч гэсэн Манасегийн нутаг байгаа. 이렇게 해서 12명이 맡은 그 지역을 다 우리가 봤는데요. За тэгэхээр нөгөө томилогдсон 12 төшмөл маань болохоор одоо ямар газар нутгаас энэ ханган нийлүүлэх ажлаа хийх вэ гэдгийг ингээд 이 마지막 12번째는 19절, 마지막 12번째는 19절입니다. 12 дахь одоо газар нутаг нь болохоор энэ 19-р ишлэл дээр байгаа шүү. 이 지역들을 보면 특징이 있습니다. Энэ газар нутгуудыг харах юм бол өөр ингэсэн онцлогтой. 여기 들어가지 않은 지파들이 있습니다. Энд бас багтаагүй ороогүй газар нутгууд биш овгууд байгаа. 갓 지파와 시므온 지파. Гад овг байна, Симон овг байна. 루벤 지파, 레이 지파. Мөн Рюбен Леви овг. 레이 지파. 그다음에 유다 지파. Юда овг. Гад, Симон, Рюбен. 유다 지파까지. 유다 지파까지. нэг нь Леви. 예. 반면에 므낫세 지파 같은 경우는 굉장히 많은 지역이 이렇게 들어가 있어요. Энэ 5 овг бол одоо энд багтаагүй байна. За харин Манасэ овг болохоор Манасэ овгийн газар нутгаас бол нэлийн олон хэсэг нь бол хамрагдсан байна. 그리고 에브라임 지파도 여러 곳이 있죠. За мөн Ефраим овгийн газар нутаг бас хэд удаа бүртгэгдэж байгаа. 그리고 블레셋 지역도
이스라엘 나라 땅이 아니지만 블레셋 지방에서 많은 곡물을 많은 세금을 거둔 것을 알 수 있습니다. Филистийн нутаг ч гэсэн одоо нэлээд гарч байгаа. Тэгээ Филистийн нутаг бол Израилийн биш ч гэсэн тэр газар нутгаас бол нэлээд тийм алба говчуурыг татаж авдаг байсан байна. 여기 특징을 보면은 시므온 지파와 갓 지파는 요단강 건너편에 있기 때문에 강이 건너는 그 불편함 때문에 그렇게 제외시킨 걸로 볼 수 있습니다. За энэ энд оролцоогүй одоо багтааг байгаа Гад овг болон Симон овг нь болохоор Йордан мөрний нөгөө ирэг дээр байрладаг овг учраас тэр гол гатлан барин Йордан голын тэр цаана байгаа овгоос одоо энэ алав татвар одоо ханган нийлүүлэх ажлыг ингэж татаж хийх нь төвхтэй байсны улмаас тэдрэг оролцуулаагүй. 그러나 므낫세 지파는 동쪽, 서쪽 양쪽 다 부담을 한 겁니다. Манасе овгийн хувьд бол болохоор тэр Манасе овг чинь нөгөө голын Йордан голын баруун зүүн хувь талд хуваагдсан байгаа. Тэгтээ бол одоо голын нөгөө талд байлаа гэд Манасе овгийг чөлөөлөөгүй. Манасе овг бол аль аль талаас татвар энэ ханган нийлүүлэх ажлыг бол хийдэг байсан. 그리고 레이 지파는 이 12개의 지파에 들어가지가 않아요. Леви овг бол энэ 12 овг бол орж тоологддог байсан. 유다 지파가 요셉 지파가 두 지파가 되는 대신에 요셉 지파가 두 지파로 나누어진 대신에 유다 지파는 기업을 받지 못한 지파가 되었기 때문에 해당이 안 되는 겁니다. 레이 지파는 이렇게 말이 헛나온 레이 지파는 이렇게 해당이 안 되는 겁니다. Леви овгийг ягаад одоо энэ 12 овгт оруулдаг вэ гэхээр Йосефийн нэг 12 яг 12 хүүхэн гэхээр чинь Йосеф орж байгаа шүү дээ. Тэгээ Йосеф овг гэж байхгүй. Йосефийн оронд бол түүний хоёр хүүд Манасе болон нэг нь хийвэлээ. Манасе то 누군 저 한 명은 에프라임. 에브라임과 므낫세 두 지파죠. 예. Эфраим за энэ хоёр овг болсон. Йосефт ингэж хоёр овг оногдсон ба тэгэхээр нөгөө Леви овгийг ингээ хасж байгаа. 그리고 유다 지파도 들어가지 않았습니다. бас 유다 овг бас энэ ханган нийлүүлэх ажилд ороогүй. 유다 지파는 왕이 나온 지파이기 때문에 여기에 면제된 걸 보입니다. За 유다 овгийг оруулаагүй нь шалтгаан нь болохоор одоо хааны овг одоо хааны удамын овг өөрөлдөл хаан тэр юда овгоос одоо гарсан учраас тэр хааны төрлөх овгийг нь бол энэ ханган нийлүүлэх ажлаас чөлөөлсөн гэж үзэж байгаа. 시간이 좀 지나는데 10분 쉬었다 하겠습니다. За 10 минут завсарлаад эргээд болцъё. 다나옥 яасан бэ? 다나옥. 이제 그다음 대지 5번째 대지입니다. За дараагийнх нь болохоор 5 дугаар сэдв. 이스라엘의 부강함. Израилийн хөгжин цэцэглэлт. 20절부터 21절까지고요. 20-с 22 дугаар штэл. 20절과 21절 읽어주십시오. 아까 22절까지라고 하셨어요? 21절까지라고 하셨어요? 지금 방금요. 21절이요. 21절. 아니고 이 대지 구절이 20절
20절에서 22절이에요. 21절이에요. 21절이요. 21절. Уучлаарай би юуг нь ишлэн 20-с 22 гэд хэлчих шиг боллоо. 20-с 21 юм биш үү? За энэ ишлэг уншаа. Юда болон Израильчууд далайн иргэний тоо томшгүй элс шиг олон байсан бөгөөд тэд идэж ууж баярлан цэнгэлдэж байлаа. Ефрат мөрнөөс ахуулан Филистийн нутаг хүртэл мөн Египт улсын хил хүртэлх хил хаанчлалуудыг Соломон захирч тэдгээр нь Соломоны амьдралын бүх өдрүүдэд түүнд алба хувьчуур барин үйлчилдэг байлаа. 아멘. 솔로몬의 영토가 넓었고, 그 국민이 많았다는 걸 말씀하는 건데요. За Соломоны нутаг дэвсгэр нь их хил хязгаар өргөжин хэлсэн тухай. Тэгээд бас түүнд алба хувьчуур төл барьдаг газар нутгууд олон болсон тухай өгүүлж байна. 특별히 국민이 많다는 것은 그것은 국가의 번성을 그 자손들의 번성을 의미하는 겁니다. За тэгээд энэ энэ алба хувьчуур ихснэ гэдэг нь болохоор тэр улс орны одоо хөгжилт цэцэглэлд өсөн нэмэгдсэнийг илэрхийлж байгаа. 그래서 백성의 숫자가 많아지는 것만큼 그 나라의 힘은 강해지는 겁니다. За тийм бас Израильчуудын тоо болохоор Юда болон Израильчуудын тэр өөрөлдвөл ард түмний тоо элс шиг олон болсон гэж байгаа. Энэ нь болохоор улс орны одоо бас өсөн нэмэгдэж хөгжиж байгаагийн илэрхийлэл. 잠언 14장 28절 누가 읽어주십시오. Сургаалт өгс 14장 24절 28절이요. 14-ийн 28-ыг нэг нь уншаад өгөөрэй. Арван 28. Уншчихо. За уншиж. Түмэн олон балбоос хааны сүв хүч албатгүй ноёд мөхөлд. 아멘. 하나님께서 하신 그 약속대로 이 나라의 부강함이 이루어졌습니다. Тэндээс харах юм бол Бурхны амласан ёсоор энэ улс орн нь болохоор хөгжин цэцгэлж эхэлсэн байна. 또 단순히 백성의 숫자만 많아진 것이 아니라 모든 경제적인 여건이나 생활 여건이 좋아졌다라는 거죠. Тэгээд зөвхөн одоо хүн ардынхан тоо нэмэгдээд зогсохгүй үнийгээ дагаад бас эдийн засаг болон тэр амьдралын чанарч гэсэн дээшлсэн гэсэн үг. 하나님의 지혜는 사람으로 하여금 풍요로움과 또 부유함을 누리게 합니다. Бурхны мэрэгэн ухаан бол хүмүүсийг тийм дэлбэг хангалуун амьдралд хүргэдэг. 하나님께서 솔로몬에게 지혜만 주실 뿐만 아니라 부귀와 또 영화도 그 명예도 주신다고 그랬어요. Бурхан Соломонд зөвхөн мэрэгэн ухааныг өгөөж зогсохгүй мөн түүнийг дагуулад алдар нэр болон эд баялагийг ч гэсэн өгнө гэж амласан. 솔로몬의 부유함은 바로 국가의 부유함이라고도 말할 수 있습니다. Соломоны тэр элбэг хангалуун байдал нь бол улс орныхын элбэг хангалуун байдал гэж бас хэлж болно. 왕궁의 부유함도 있었지만 백성들에게도 부유함이 있었다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл Соломон хааны ордон одоо тэр элбэг байгаад зогсохгүй
ордноос гадуурхад ард олны амьдралч гэсэн элбэг хангалуун байсан гэсэн үг. 이스라엘 나라가 얼마나 부유했는지에 대해서는 이어지는 그 다음에 나오는 구절에 다 나와 있습니다. Израиль улс одоо хэр тийм элбэг дэлбэг хангалуун амьдралтай байсан бэ гэдг нь дараагийн ишлүүд дээр илүү тод өгүүлсэн байгаа, тодорхой өгүүлсэн байгаа. 열왕기상 10장 21절. За өшөө бас 1-р хаад намын 10-ын 11-р ишлэл 10장 24절. 예, 10장 21절부터 23절입니다. 10-ын 21-ээс 23 дугаар ишлэл гэж байна. 1-р хаад 10-ын 21-ээс 23. 거기에는 특별히 그 금이나 은들이 굉장히 그 나라에 많아졌다고 말씀하시고 있고요. За эндээс энэ 1-р 10-ын 21-ээс 23-ыг харах юм бол Израиль улсад ингээд алт мөнгө бол бүр мөнгө үн цэнтэд тооцогдохгүй болтлоо. Тэгж одоо их ариун болсон гэж байгаа. 또 똑같은 열왕기상 10장 27절에는 За бас 10-р бүлгийн 27-р ишлэлдэр 은이 너무 많아져서 은을 돌처럼 그렇게 흔하게 여겼다고 했고요. мөнгө одоо алт мөнгөний мөнгө тийм ээ мөнгөн эдлэл мөнгө болвол хитрхи одоо их болсон учраас Иерусалим дахь чулуу шиг элбэг болсон гэж бичсэн байна. 백향목은 나무 가운데 나무 중에 가장 귀한 비싼 나무인데 이 나무를 평지의 뽕나무, 그러니까 흔한 나무처럼 그렇게 많게 했다는 겁니다. Хуш мод болохоор моддын дундаас л хамгийн сайн чанарын мод гэж тооцогддог байсан бол хуш мод хүртэл Соломоны хаанчлалын үед бол инжир мод шиг хамгийн одоо элбэг дэлбэг одоо хаасайгүй байж идэл мод шиг санагдтал тийм элбэг дэлбэг болсон гэж бичсэн байна. 솔로몬의 지혜로 인해서 나라가 부유해진 것이고요. Тэгэхээр Соломонд өгөгдсөн тэр бурхнаас өгөгдсөн тэр мэрэгэн ухааны ачаар улс орн нь ийхүү хөгжин цэцгэлсэн байна. 이것은 하나님의 약속이었습니다. Тэний нь бол нэг үсэндээ бурхны амлалт байсан. 내가 지혜를 줄 때 지혜와 더불어서 부와 재물과 존영도 주리라 이렇게 약속을 하셨죠. Тэгээ бурхан амласан тийм ээ би чиний гуйсээсээр чамд мэрэгэн ухааны чинь үг юу тэгтээ тэр мэрэгэн ухаантай хамт нэр төр сүр жавхлан элбэг тансаг байдлыг ч гэсэн эд баялагийг ч гэсэн өгөх болно гэж амласан. 왕 한 사람의 지혜는 전 국민으로 하여금 부유함과 평안함을 누리게 합니다. Тэр энэ хаан хүнд те нэг хаанд өгөгдсөн энэ мэрэгэн ухаан нь бүх ард түмнээ бүх улс орноо ийхүү элбэг дэлбэг амар тайван амьдруулдаг байх нэ. 왕 한 사람이 잘못 판단하면 국가 전체에 고통과 어려움이 찾아오는 거네. Эсвэргээрээ бас хаан гэдэг одоо нэг хүн буруу явах юм бол түүний уршгаар улс орон ард түмэн тэр аяараа гай зовлон аюул эрсдэлд ундаг. 그럼 백성을 복되게 하는 왕은 하나님에 의해서 통치를 하는 왕이 백성을 복되게 하는 왕입니다. Тэр ард түмнээ одоо ерөөлтэй амьдруулж чаддаг хаан ямар хаан бэ гэвэл бурхны одоо хүслийн дагуу хаанчилдаг ард түмнээ захирдаг тийм хаан бол ард түмнээ ерөөлтэй жаргалтай амьдруулж чаддаг. 또 6번째 큰 제목이요. За дараа нь 6 дахь сэдв 왕궁의 음식이고요. хааны ордны зоог 22절부터 23절입니다. 22-оос 23 даршлал. 한번 22절, 23절 읽어주십시오. Унши.
Соломоны нэг өдрийн хүнс нь 30 кор дээд гурил, 60 кор дээрэмсэн буудай, 10 борцсон шар, бэлчээрийн 20 өвхөр, мөн буг, гөрөөс, согоо, таргалуулсан шуу зэргээс гадна 100 хонь байлаа. 아멘. 음식의 재료가 값진 것이 많았고 양이 많았다는 겁니다. За эндээс харах юм бол тэр зоогонд хэрэгжилжсэн одоо орцуудыг харах юм бол маш чанартай бөгөөд бас их хэмжээний одоо тэр материал ордог байсан гэдгийг харж болно. 이 정도 분량이면 이게 얼만큼의 분량일까 우리가 좀 금방 와닿지는 않을 겁니다. За нэг өдрийн л одоо хүнснэ гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бичсэн байгаагаар бол бид нэр одоо энэ хэр их хүнс юм болоо гэдгийг тооцоолж төсөөлж чадахгүй байж магадгүй. 그 식재료 가운데 한 가지만 그 밀가루의 양을 가지고 한번 우리가 알아보겠습니다. Бид нар бүгдийг тооцоолж чадахгүй ч гэсэн одоо хамгийн ойр байгаагаар нь энэ урилны одоо хэмжээ нь хэр их юм бэ гэдгийг тооцоолоод үзье. 밀가루의 하루에 그 소비하는 양이 30석, 30고로라고 했는데요. За нэг өдрийн хүнс нь 30 кор дээд гурил гэсэн байна. 이 30석이라는 양은 리터로 한번 계산해 보겠습니다. За энэ кор гэдгийг литрт шилжүүлээд үзье. 이 한 고르는 220에서 230리터입니다. За нэг кор нь болохоор 220-оос 230 литр гинэ. 그 230으로 했을 때 30고르는 6,900리터인 거예요. За 230-аар нь бодох юм бол 30 кор урил нь болохоор 6,900 литр гэсэн үг. 그럼 한 사람이 먹는 분량은 양이 얼마나 될까요? За тэгвэл нэг хүний идэх хэмжээ нь одоо хэр их байх вэ? 출애굽기 16장 16절 누가 읽어주십시오. Гэтэл намын 16-гийн 16-г нэг нь уншаад өгөөрэй. За 16-гийн 16. Эзэн хүн бүр идэх хэмжээгээр үүнээс цуглуул майхандаа байгаа хүний тоогоор нэг хүнд нэг омер байхаар авахтун гэж тушаасан гэв. 아멘. 아멘. 한 사람이 하루에 먹는 양이 한 오멜이라고 했습니다. За нэг хүнд нэг омер байхаар тооцоолбол 한 오멜은 2.2리터입니다. нэг омер нь болохоор 1.2 литр. 그럼 6,900리터를 2.2리터로 나누면 그러면 2.2리터로 나눠 보겠습니다. 2.2예요, 1.2예요? 2.2요. 2.2 литр гэж байна. Нэг омер нь. За тэгвэл 6,900 литр에 2.2 литртэй хуваахаар 그렇게 하면 이 30고로는 3,136명분이라는 계산이 나와요. 3,136명이요? 3,139 хүн юм уу? 그러니까 밀가루를 30 кор дээд гурил гэхээр омеророо тэгээд хуваагаад ингээд үзэхээр 6,900 2.2 хуваахаар нэг тийм тоо гарч ах шиг 3,139. 그럼 이 음식의 분량을 우리에게 알려주시는 것은 그것을 먹는 인원수를 알려주시는 것입니다.
За тэгэхээр энэ одоо нэг өдрийн хүнсэнд энэ ийм хэмжээний одоо гурил, буудан, одоо шар, бууг гэх мэтлэн ингэж ордог байсан гэдгийг ингэж тодорхой бичсэн байгаа. Энэ хэмжээний хоолыг хэдэн хүн иддэг байсан бэ гэдгийг одоо биднэрт мэдүүлэхийн тулд юмаа. 그러면 이걸 볼 때 그 왕궁의 규모가 얼마나 그렇게 컸다라는 것을 우리가 알 수가 있는 거죠. За тэгээд энэ одоо хоолж байгаа хүмүүсийн тоогноос л харахад Соломоны одоо ордон, тийм ээ, хааны ордон хэр том байсан бэ гэдгийг бас багцаалж болох юм. 많은 인원이 왕궁에서 음식을 먹으면서 일을 했다는 것은 그만큼 국가 일이 많았다는 겁니다. Тэгээ 3000 гаруй хүн ингэж нэг өдөр одоо ийм хүнс идэхээр хэмжээний ийм олон хүмүүс хааны ордонд ажилдаг байсан гэхээр тэр хэмжээгээр хааны ордон ч гэсэн маш том байсан хэрэг хааны ордон том байна гэдэг чинь улс орн нь тэр хэмжээгээрээ одоо маш том хүчирхэг хөгжил цэцэглэлээр дүүрэн байсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그리고 이제 7번째, 그다음에 7번째 큰 제목입니다. За дараа нь 7 дахь сэдэв 이스라엘의 세력이 강함. Израилийн хүчирхэгдсэн нь 24절부터 25절까지고요. 24-с 25 дахь эшлэл. 읽어주십시오. 24절과 25절이요. За уншия. Соломон голын наад талд орших бүхнийг буюу Тифсагаас Газ хүртэлх голын баруун талын бүх хааныг захирах эрх мэдэлтэй байв. Түүний эргэн тойронд амар амгалан байв. Соломоны бүх өдрүүдэд Данаас Бершеба хүртэлх Юда ба Израиль амар чимэр амьдарч хүн бүр өөрийн усан үзэм инжирийн модмодоор суудаг байв. 아멘. Амен. 그 다른 나라에 비해서 국가의 힘이 강했기 때문에 그 주변의 모든 나라를 다 다스리고 정복했습니다. Бусад улсуудтай харьцуулахад бүх одоо тэр эргэн тойрныхаа улсуудаас хамгийн хүчирхэг нь байсан учраас одоо тэр голын баруун талын хаадыг хүртэл одоо өөрийнхөө эргэн тойрны хөрс зэрэлтэй улсын хаадыг хүртэл захирах эрх мэдэлтэй байсан. 어느 나라도 이스라엘 나라에 대항할 나라가 없었기 때문에 그 당시에는 늘 계속 평화가 이어졌습니다. Тэгээ тухайн үед бол Израилийн эсрэг одоо босох Израилийг сүрж тэмцэх ямар ч тийм улс байгаагүй учраас бүгд их тайван амар амгалан оршиж байсан. 주변의 모든 나라들이 솔로몬의 통치에 복종하고 협력했습니다. Тэгээд тэгэл эргэн тойрных нь бүх хаадууд Соломонд захирагдаж түүний одоо эрхшээлд ор байсан, захирагддаг байсан. 솔로몬 당시의 나라들 가운데 솔로몬의 그 이스라엘 나라보다 더 강한 나라가 없었다는 것을 알 수가 있는 거죠. Тэгээ эндээс гарахад бол Соломоноос илүү хүчирхэг тийм одоо Соломоны захирч байсан Израиль улсаас илүү хүчирхэг улс одоо тэр хоёр хавцаа байгаагүй гэдгийг харж байна. 이런 사실이 외국 다른 나라의 그 역사 기록 가운데도 기록돼 있었습니다. Энэ баримт бол Израиль биш одоо өөр бусад улс орны түүхэн тэмдэглэлтэнд ч гэсэн бичээстэй байдаг. 페르시아 바사 나라의 그 역사의 기록 가운데 솔로몬에 대한 기록이 있었는데요. Жишээлбэл Персийн хамт улсын түүхэн сударт нь ч гэсэн Соломоны хаант улсын талаар бичээстэй байдаг. 그 기록이 후대에 이렇게 그 기록이 발견되어서 알려졌습니다. Тэр нь болохоор одоо хожим олдсон тэр түүхэн бичээс нь 에스라 4장
20절 누가 읽어주십시오. 네, Изра номын 4-ийн 20 дугаар ишлэлийг нэг нь уншиж өгөөрэй. Мөн Иерусалим хүчирхэг хаадтай байсан бөгөөд тэд Евфрат мөрний тэртээс бүгдийг захиран өөрсдөө алба бувчуур гайл ба татвар төлүүлж байсныг олж мэдвэ. 아멘. 그러니까 이 기록은 이스라엘 나라의 기록이 아니라 페르시아 나라의 그 왕궁에 있는 그 기록을 그대로 이렇게 다시 기록해 놓은 겁니다. За, саяны Изра номын ишлэл болохоор Израилийн түүхийн бичээс биш, харин Персийн тэр хааны ордонд байсан тэр бичээс дээр одоо судар номон дээр бичсэнийг тэр чигтээс хэрүүлсэн байгаа. 그래서 국제 관계, 다른 나라와의 평화는 곧 국민의 평안과 국민의 안전으로 그렇게 이어지는 겁니다. За, тэгэхээр энэ олон улсын харилцаа буюу одоо бусад улс орнуудтай хэр одоо эв найрамдалтай зэрэгцэн оршиж байна, тийм ээ, амар тайван аюулгүй байдлыг ингэж аль аль нь харилцан сахиж амьдарч байна. Тэр нь бол цаашлаад одоо улс орны дотоодын буюу одоо ард түмний тэр амар амгалан амьдралтай шууд холбоотой байдаг. 이 모든 일들이 지혜의 결과인데요. Тэгэхээр энэ бүхэн бол бүгд мэрэгэн ухааны үр дүн юм. 왕에게 필요한 지혜는 단 한 가지밖에 없습니다. Хаан хүнд хэрэгтэй мэрэгэн ухаан бол ерөөсөө царийн ганц л мэрэгэн ухаан хэрэгтэй. 그러면 왕에게 가져야 할 지혜를 한마디로 말하면 뭐라고 말할 수 있을까요? Тэгвэл одоо хаан хүнд байх ёстой хэрэгтэй тэр мэрэгэн ухааныг нэг үгээр хэлэх юм бол ямар юу гэж хэлж болох вэ? 혹시 대답할 분 대답해 보시기 바랍니다. За, та нар хариулах хүн байл хариулж болно шүү. Есүс Христ. Есүс өөрөө бурхан нэмэргүй ухаан. Бурханд итгэмжтэй хаан. Бурханд итгэмжтэй хаан бол мэрэгэн ухаантай хаан байна. Есүс Христуга пириамны давны амны Есүс Христуга 하나님의 지혜이시기 때문에 두 번째는 하나님께 신실하고 산실해야 합니다. 그러면 하나님의 지혜로 나라를 다스릴 수 있습니다. 예. 근데 이제 다 옳은 얘기이긴 하지만 다 맞는 얘기이긴 하지만 이 강의 시간에 요구하는 답은 또 따로 있는 겁니다. Мэдээж та бүхний хариулт төлөө зөвлөлтөө гэхдээ яг энэ хичээлтэй холбоотойгоор одоо миний сонсохыг хүссэн хариулт бол арай өөр хариулт байгаа. 제가 원하는 답은 하나님에 의해서 통치하는 것이 가장 큰 지혜고요. миний хүссэн хариулт бол 하나님에 의해서 하나님에 의해서 통치하는 것이 지혜고요. бурхнаар удирдуулах нь хаан хүнийг мэрэгэн ухаан юм аа. 그러기 위해서는 자기가 하나님의 통치를 받는 것이 또 필요한 지혜인 거죠. бурхнаар удирдуулахын тулд тэр хаан өөрөө бурханд захирагддаг байх ёстой. 하나님의 통치를 받는 그 결과가 얼마나 엄청나다는 것을 우리는 깨달아야 합니다. Тэгэхээр бурханд захирагдаж бурхнаар удирдуулахын одоо үр дүн юу вэ? Ямар агуу вэ гэдгийг бол бид нэр эндээс ойлгож гарах хэрэгтэй. 근데 나라가 부요해지다 보니까 부작용이 또 잘못된 일도 생긴 거예요. За, тэгээд улс орн нь ингээд дэлбэг амар чимэр болохтой зэрэгцээд бас үүний сөрөг үр дагавар бас гарч ирж эхэлсэн.
그게 바로 다음 구절인데요. За яг дараагийнхаа нэшлэл дээр гарч байгаа. 여덟 번째 큰 제목, За 8 дугаар сэдв 병거와 말을 많이 둠. морд болон олон морд ба тэрэгтэй болсон нь. 25절부터 28절까지입니다. 25-аас 28 дугаар эшлэл. 25절부터 28절까지 읽어주시고요. 아까 25절까지라고 안 그러셨어요? 아까요? 잠깐만요. 26절. 26절부터 28절입니다. 26절부터. 예. За багш маань өнөөдөр нэлээд бодлоод ах шиг байна. Түрүүний 7 дугаар хэсэг нь 25 дугаар эшлэл хүртлээс одоо 26-аас 28 дугаар эшлэл. 아멘. Соломон тэрэгний мордын 40 мянган жүчээтэй 12 мянган мортонтой байв. 26절 예, 나? 28절까지 읽어요. 26절, 27절이 맞아요. 26절부터 28절까지입니다. 세 절입니다. 26절부터 28절까지입니다. 네, 다 읽어요. 예, 28절까지 읽어주십시오. За 26-аас 28-ыг бүгдийг уншаа. Соломон тэрэгний мордын 40 мянган жүчээтэй 12 мянган мортонтой байв. Соломон хааныг болон хааны ширээнд ирэх бүх хүнийг орон нутгийн түшмэд өөрсдөө сардаа юугаарч дутаахгүйгээр хангадаг байлаа. Бас адуу болон тэрэгний мордод арвай сүрлийг тус тусын үүргийн дагуу байгаа газартаа нийлүүлж байв. 아멘. 여기에 병거와 말을 많이 준비해 둔 것이 이게 잘한 것이 아니라는 것을 우리가 알 수 있지 않습니까? За энэ төлөөлөл одоо 40 мянган мордтой, жүчээтэй, одоо мортонтой болсон, тэрэгтэй болсон гэж байна. Тэгээ ийм олон мортой, тэрэгтэй болох нь сайн хэрэг биш ээ гэдгийг бид нар аль хэдийн мэдчихэж байгаа тийм ээ. 가나안 전쟁을 하는 여호수아에게 하나님께서 하신 말씀 가운데 이 말에 관한 말씀이 있습니다. За Канааныг байлдан дагуулахаар одоо тэр дайнд мордох гэж байсан Йошуад бурхан энэ мордын талаар, агт мордын талаар хэлсэн үг байгаа. 전쟁에서 이기고 말을 많이 얻게 되면 그것을 갖지 말고 그것을 전쟁에 사용하지 말고 말 뒷발의 힘줄을 끊어버리라고 말씀하셨어요. За юу гэж хэлсэн бэ гэвэл одоо тэр дайн тулаанд одоо агт мордыг одоо олзлох юм бол тэр мордоо та нар одоо эргүүлээд тэр дайнд тулалдаанд хэрэглэхгүйгээр агт мордын тэр арийнх нь хөлний шүүмсийг нь тасалж хаяарай гэж хэлсэн. 그러니까 전쟁에는 쓸 수 없는 말이 되는 거죠. За тэгхийн бол нөгөө одоо тэр морийг цаашдаа одоо дайн тулалдаанд унах тий хэрэглэх боломжгүй болно гэсэн үг. 또 그 병거를 불살라버리라고 말씀하셨습니다. За бас одоо дайсны тэр тэрэг морин тэрэг ч юм уу тэрэг морд тэрэгнүүдийг олзлох юм бол бас ашиглалгүй шатаагаарай гэж тушаасан. 여호수아 11장 6절에 그 말씀하셨습니다. Йошуа номын 11-ийн 6 дээр энэ тухай хэлсэн байгаа. 그리고 나서 전쟁에 이겨서 여호수아가 그대로 하신 말씀 그대로 실천했어요. За тэгээд тэр тулалдаандаа Йошуа ялалт байгуулсан. Тэгээд бурхны тушааснаар бүгдийг гүйцэтгсэн. 여호수아 11장 9절 한번 누가 읽어주십시오. За нэг хүн уншаад өгөөрэй. Йошуа 11-ийн 9-ийг. 11-ийн 6 гэсэн үү? 11-ийн 9-ийг 9-ийг унших юм аа. За. Эзэн өөрт нь айлцсныг Йошуа тэдэнд үлдэж, мордын шүрмсийг таслан тэрэгнүүдийг нь галд шатаалаа. Амен. 아멘. 또 다윗 때에 가서도 다윗이 전쟁에서 얻은 말을 다 이렇게
힘줄을 끊고 병거는 다 이렇게 버리는 그 똑같은 일을 했습니다. За Давидын үед ч гэсэн Йошуагийн үедээ яг адилхан мордын шүрмсийн тасалж тэрэгнүүдийг шатаасан. 또 신명기 17장 16절부터 보면은요. Мөн Дэдгүүл намын 17-гийн 16-аас эхлээд харвал 16절부터 20절이요. 16-аас 20 дугаар ишлэл. 거기에 왕은 말을 많이 두지 말라고 그렇게 돼 있어요. Ангас харах юм бол хаан хүн өөртөө адуу үржүүлэх ёсгүй. 말을 많이 두기 위해서 애굽으로 돌아가지 말라고 하셨어요. Адууга үржүүлэх гэж хүмүүсийг Египт рүү буцаах ч ёсгүй. 이렇게 하면 병거와 말을 많이 두면 어떤 문제가 생길까요? Ингэж одоо адуу үржүүлж тийм ээ тэрэг адуу тэрэг оломтой болох юм бол ямар асуудал үүсэх юм болоо? 하나님을 의지하지 않고 그 무기를 의지할 겁니다. Тааштай бурханд итгэж наатахаа болоод тэр одоо адуу тэр морин тэрхтээ ч юм уу тэр зэрэг зэвсгийнхээ хүчин итгэж нааддаг болно. 하나님을 의지하지 않으면 하나님과의 그 관계가 멀어지고 점점 하나님을 잊어버리게 됩니다. Тэрвээ эзэн бурхандаа итгэж найдахгүй түшгэлэхгүй болчих юм бол яванд бурхнаас харилцаанд холдож хүн дээрээ эцтэй бурхныг орхиход хүрнэ. 사람은 편안할 때는 하나님을 의지하지 않고 어려울 때만 하나님을 의지하니까 어려움이 올 수밖에 없는 거죠. Тэгээ хүн гэдэг амтан угаасаа одоо амар тайван байх үедээ бол бурхныг юусаа ирж хайдаггүй харин зовлон тохиолдсон үед л бурхныг ирж хайж эхэлдэг. 우리가 어려울 때 하나님께 도움을 받았다면 편안해질 때에도 그것을 잊지 않고 계속적으로 하나님 의지하는 것이 우리의 지혜입니다. Тэгэхээр бид нэр хэрвээ одоо хүнд хэцүү үедээ бурхны тусламжийг авсан юм бол амар тайван амьдрах үедээ ч гэсэн бурхны тэр хайр ивэл тусламжийг мартахгүй тэр бурхандаа итгэж найдсаар байх нь бидэнд байх ёстой мэрэгүү ухаан юм. 솔로몬이 돈이 많다 보니까 그 돈을 쓰기 위해서 이런 잘못된 일을 이렇게 하는 쪽으로 이렇게 기울어진 거죠. Тэр улс орн хөгжин цэцгэлээд нөгөө мөнгийг хүртэл чулуун мэт үзэх болсон тийм одоо баян цатгалан элбэг дэлбэг амьдрал үзээд ирэхээрээ Соломон тэр мөнгөөр одоо юу хийхээ мэдэхгүй тэгээд тэр мөнгөөрөө одоо ингэж өөртөө морд болон тэрэг худалдаж авсан байгаа. Тэгээ энэ бол ялцчгүй Соломоны алдаа байсан. 돈이 많아지면 돈 쓰기 위한 헛된 일을 연구하기 때문에 하나님은 사역자, 목회자에게 돈을 많이 주지 않으십니다. Тэр хүн угаасаа ийм сул талтай мөнгөтэй болоод ирэхээр мөнгөө юунд зарцуулах уу гэд толгой нь одоо элдэг бодлоор дүүрээд хэрэгтэй хэрэггүй юм худалдаж авах гад ингээд ажиллаад эхэлдэг учраас бурхан ялангуяа өөрийнхөө ажилчид тийм ээ өөрийнх нь ажлыг хийж байгаа хүмүүст л тийм их мөнгийг зөвшөөрдөггүй. 혹시 돈이 많이 생기면 무슨 목적으로 무엇을 위해서 돈을 주셨는가를 우리가 생각을 해서 하나님의 뜻대로 정확히 그것을 사용해야 합니다. Тэгэхээр бидэнд одоо их хэмжээний мөнгө бий болох юм бол олдох юм бол тийм ээ тэр мөнгийг бурхан одоо ямар зорилгоор юунд зарцуулаасаа гэж өгч байгаа гэдгийг бурханаас асууж бурхны хүсэл тааллын дагуу зөвлөлд зарцуулах хэрэгтэй. 9번째 큰 제목이요. За 9-р сэдв. 시간이 다 됐군요. 시간이 다 돼서 여기까지 하고
цаг болцсон байна. 이번 학기 강의는 여기까지 하고 이제 마무리하도록 하겠습니다. За энэ удирдлагын хичээлээ тэгээд өглөөр өндөрлөё. 이제 받은 말씀 가지고 잘 다시 한번 복습해 보시고 그래서 더 많은 깨달음을 얻어서 다음 학기 이어질 때 더 큰 은혜 받으시기 바랍니다. Тэгээд энэ удирдлагад зурсан мэдсэн үгээ дахин тунгаан бодож тэгээд илүү их одоо ивэл ухаарл олж аваад дараагийн улиралтаа бас өөрсдөө суралцахдаа энэ улирлынхаас ч илүү их ивэл аваасай гэж хэлээр요. 그리고 아까 저기 늦게 오신 분이 우리 남질마님하고 저기 그 난지님 세 분. 들어오시 예 그리고 세 분일 거예요. 밤저까지. 예 그 한 분이 저기 팔자부님 들어오신 거죠? За нанжидэгчтэй хамт гуруулаа байгаа үстэй тий. Гуруулаа байна өө. 네, 세 분이 세 다 분. 예, 예. 같이 계세요. 예, 다 체크했습니다. 정상 저기 출석하신 걸로 체크했습니다. 일찍 들어오셨기 때문에요. За жоо хоцорсон ч гэсэн нөгөө 20 минутанда багтаж орж ирсэн юм шиг байна. Би бол цаг хараагүй багш. Тийм болохоор одоо хэвийн одоо ирцээр бүртгэлээ гэж. 기도하겠습니다. 20 За минут. төлөвлөе. 하나님 네. 저희를 한 학기 동안 말씀의 가르침으로 가르쳐 주신 것을 감사합니다. Бурхан минь та энэ удирдлагын турш биднэрт зааж сургаж үгээрээ сургаж зааж өгсөнд баярлалаа. 생활 가운데 저희의 생각과 마음가짐이 어떻게 바꿔야 할 것인지를 정확히 알게 하여 주시고 Бидний амьдрал дотор ч гэсэн бидний бодол санаа зүрх сэтгэл хэрхэн яаж өөрчлөгдөх ёстойг бас зааж өгөөрэй. 하나님 앞에 합당한 하나님께 통치를 받는 가운데서 합당한 사역자로 준비되게 하여 주시옵소서. Бурхан танд захирагддаг танаар удирдуулдаг танд зохистой ажилчид болоход тусалж өгөөрэй. 나의 노력과 나의 연구만으로 일하려고 하지 않게 하여 주시고 Би зөвхөн өөрийнхөө хичээл зүтгэл өөрийнхөө судалж мэдснээр таны ажлыг хийх биш. 하나님께서 저희 왕이 되시고 하나님의 통치가 저희를 통해서 이루어지게 하여 주시옵소서. Бурхан та өөрөө бидний хаан болж тэгээд таны тэр хаанчлал засаглал бидрээр дамжуулан бусдад хүрэх болтугай. 그래서 저희가 먼저 하나님의 부유하심을 얻고 저희의 말을 듣는 자가 그 부유하심을 부욕해 하심을 받게 하여 주시옵소서. Бид нар эхлээд таны тэр элбэг дүүрнээр танаар хангуулж тэгээд улмаар бид өөрсдөө үйлчилж байгаа хүмүүс ч гэсэн таны тэр элбэг дүүрнийг дамжуулахад туслаарай. 한 학기 동안 언제나 말씀의 가르침 안에서 떠나지 않게 하여 주시고 Энэ улирлын турш таны 말 다시 하겠습니다. 방학 기간 동안에 가르치신 말씀의 뜻 안에 언제나 머물러 있게 하여 주시옵시고 энэ улирлын турш сурсан мэдснээ энэ амралтын туршид бас мартахгүй өдөр бүр сэргэн санаж байхад туслаарай. 건강 또한 지켜 주시옵소서. Бас эрүүл мэндийг манч гэсэн сайхан хамгаалж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйч. 아멘. 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 여러분들 한 학기 동안 수고 많으셨습니다. За нэг үлдэлийн турш бүгдээрээ маш сайн хичээж олцлоо. 잠깐 쉬었다가 이제 바로 그 종강 예배 드리겠습니다. За түр завсарлаад 10 минутын дараа хаалт тэмрэлтэй. 한 10분 후에 네, 10분 후에 종강. За. 목사님, 예. 여기서 나가요? 아니면 이거 그대로 그냥 놔둬요? 그대로 계시면 됩니다. 그대로. эндээс гарахгүй юм биш үү манайхаа энийг эндээ хэвээрээ байж хагаад. 잠깐 쉬기만 하시는 겁니다. 10 минут завсарлаа л байна. 예, 잠시 후에 뵙겠습니다.